TT Vision thir tu te chibai ule PC wang moi ka nia serchi wang khwai lo ngai thlang u ramchung hun dang te rualin voin khan serchi district a po no pangkum ga hnuai lam te hne na jeng shidan na pek be pui thak le ani India ramatanga jengshi umbo be pui thak na kal zela voin khan jeng shidan na hi no pangkum nga hnuai lam te hne na pek le ni in serchip district a chuan shidan na pek bulchan na hi new serchip health sub center a tokin khan district bursap kumar abhishek khovin nei ani a he huna hian serchip simau dr leldong lian sai lo chuan jengshi chu India ramatanga umbo ani to thule kan ram chen oma ala oma wanga in venzui zel na na vaccine te chu kalpui zel ani thu asoya district chung khotina dan na pek na atan hian but siam ni in but somsari pathuma tukina changkhan shidan na hi pek ani thu asoya asa anganwadi workers tele health department thoktu te chang hovin adong turno pangten kim taka andon ngei nan ro man na siam ani thu soin buta lavelo te po an ina kalchilin pek vector ro man na siam ani thu asoi bok intensify pulse polio immunization program 2021 hon na tukina ne ya hian district borsap chuan he huna tel tura than no pangte hne na shidan na hi ape ngala he huna hian district immunization officer dr lal lunpui le serchip cdpo pulal biak lian ba ka thoktu dangte an telani tun chuma hian serchip district a hian no pangkum nga hnuai lam mi sanga zanga som pariat te hne na jeng shidan na hi pek tura ro man ani a voin khan mi sanga zathum som kwa pakwa te hne na shidan na hi pek man ni in shidan na la pek lo te po hi asha le anganwadi workers ten naktuk lama an ina cheu kalchilin shidan na hi pek chun zom ani le don ani serchip district a covid-19 vaccine pek tur dos ranga ran thlenbel le to in hun rei lo te a pek chun zom le tum ani a vaccine dong to ji nga dam do in pan pui ngai khopa har sat na tok an om shiat ani lo serchip sema office atanga thu kan don danin serchip district healthcare workers mi zali somnga te hne na covid-19 vaccine pek tur ron thleng chu pek zo ani hnuwa a tho ni na a healthcare workers te vaccine pek tur covishield dos ranga chu serchip ron thlen pui ani le to a rahman lok ang chuan tun kar hian not van lai phai phd hnuaya healthcare workers te chu vaccine hi pek le tum ni in hemi hnu hian chingchi phd le islungdar phd hnuaya healthcare workers te chu vaccine hi pek le tur ani don ani tun thlengin serchip district chunga healthcare workers vaccine la tur in ziak lu chu mi zariat somnga panga ni to in henga hian Assam Rifles le BSF healthcare workers te antel lo thunga tun thlengin mi zali somkwa pathum te hne na vaccine hi pek ni to in tuna vaccine ran thlenbel mang hian serchip district healthcare workers te chu vaccine pek kim vek thei an ni don ani serchip district level task force on covid-19 vaccination a member secretary dr lal lunpui chuan serchip district chunga vaccine pek to jinga hian shidan na lak nuwa in soisial na nei awanga damdo in pan pui ngai le enkol zui ngai an la om lo ti asoya shidan na lak ani chuan khosik le taksa na chem chhum te chu a om thei ti soin hetiang ba khar san na lian tham nei hi tun thlengin serchip district a covishield dong tu te jinga an la om lo thu asoya ni serchip bazar le a che vela dor sang sang te chu kotpa danin a phut an zom that le that lo nimen khan enfia ani serchip district anti tobacco squad te chuan nimin khan serchip bazar le a che vel fangin vai lo le a kai hnoi khwa khir na dan kotpa section 6 shop number A in kumsom pariat ling lo hne na vai lawa tanga thil siam reng reng shal hi shem thei ani ati anga hemi chungchang in zia na thu an tar le tar lo te an enfia thuziak tar lo te tar tir an ni ba ka a cheto te po an siam that tir bokani hemi royal hian puipun na hmuna meizu an om le om lo dap chua na thok ngalin dan bo chiaman ero anom lo thung serchip district volleyball association wasai inter district 2021 selection trial tournament chu voin khan serchip chimveng volleyball ko ta khel chan ani Kozola Inter-District Volleyball Championship Kheltura na Serchip District IO Kheltur zon na ata na buatsay Inter-District 2021 Selection Trial Tournament hi Serchip East Block MNF President Pusi Vanal Siam Tharachuan voin khan khwalian nia hongin Serchip Darnam Tlanga Youth Center sakmek ani thule heta hian indoor volleyball khel thei na turwa man ani thu asoya heiba ka hian Serchip Sport Complex a volleyball khel na tur mun siam na tur rampek ani thu te soin heng te hi changthung zo ka ti
puitlin ani theinan malak ani don thu asoya serchip chimvenga po futsal ground siam tum ani thu soin heng te hi ti puitling turin theitop chua ani don thu le heng malak na le volleyball mason na a jangkai theina ani chuan theitop chua atum thu asoi bok Serchip District Volleyball Association na Senior Vice President Puviel Shuai Tuang Kai Shuai he hun ahian Serchip District Sport Committee Secretary Pu Arvanel Shuai chuan Serchip District in Volleyball Association na Shuai tu thatak an nei chu lom ati thu soin SDSC Noya Sport Association te zinga po mala chaber pol an ni thu asoya infiami te chu an hrisel na ngai poimo a taksafit an nei theina na theitop chua reng turin a chabok he huna hian Technical Committee Secretary Pusrilal din puya chuan shileng awanga hun rei tak tournament an buat sei theito lo hnuwa Inter District Volleyball Championship khel tur thlanna atan he inti siak na hi buat sei ani thu asoya mi palama team kwale meichelama team li telin mi pa hi group ni a thenan ni a group patni achanga asang patni veve ten semi final an khelanga meichia lama anin tum kwal hnuwa asang patni ten semi final an khel don bokani PNU Minister Pu Arla Zirlian chuan for Inkan Cycle District ta na pi Sathar District Agriculture Officer DO Office le District Management Unit Focus Office te ahong heng officer honna pawala income ke fangveng tun branch YME Zolbu kanaya bial tu MLA ni bok Pu Arla Zirlian chuan district thar thuam le cheichu voile khatati theilo ani chungin shipuileng kara po athei angin sarkarin atuam hlom ti soin henga te hian mi puin lom na chang kan sia ta poimo thu asoya kum khat or chungin district urban development officer dudo office te DO le Samakra office te DHO office te hon anita a DC complex sakna tur sung te chu da in alungpo phum ani te chu lom ati thu soin midam te otmai lavin lungrual takin malam panin na thokzel turin acha bok PNU minister chuan Saitwal district a sialvul lama malak ni se adu thu asoya thingle mau chereu avei thu soin focusin sikle sa in thak dang lamkara lo nei chu athupui pakhat ani angin ramngo nei sa ti chelo zong lo nei le malak me puite anzirtir nge ya be sei thu asoi bok DAO Saitwal district le focus Saitwal district management unit DMU how to atan pubilal muchwa ka MS ru da ani a ama ba ka focus staff champhai changa sik soi le athar anwai mi som pariat te hi focus office thara da ani a office patni te hi ke farm tribal girls hostel building a da leilok anni Mizo kut poimo chapchar kut chu kumin hian mi pui him tlan zok theinan TV le internet kaltlanga an chim thei tura man tum ani Kumin March ninga a chapchar kut lo thleng tur man dan tur ngai to in vo in khan chapchar kut organizing committee chu an chairman chief minister Puzoram Thanga Hovin CM conference hall an chukhoma COVID-19 shileng wangin kumin chapchar kut chu kumdang anga ro pui taka man a thei lo thu he meeting a hian tarlan ni in mi pui him tlan zok theinan TV le internet kaltlanga an chim thei tur program buat sai ni se anti a hun man dan tur chip chia chu program sub committee ruak man tura da ani bok chapchar ku thi kumdang anga man thei ni don lo ma se heng kut poimo na hi dai mai lova zonun je moi chom nun zel ani theinan arem chan anga malak ni se anti bok Mizoram Rajya Sabha MP Puke Vanal Vena chuan Sansad Adarsh Gram Yajana Sheki Noya Model Village Chatan Mizoram Khopali chu athlang Sarkar lai puirwa manna anga Sansad Adarsh Gram Yajana Sheki Noya MP 10 an bial chunga model village tour an thana Mizoram Rajya Sabha MP Puke Vanal Vena chuan kumsang ni somni pakhata changa sang ni somni pali chunga model village atan khopali North Mual Cheng Shangtur Zo Assembly Constituency Serchip District Ratu Tuivol Assembly Constituency Aizol District Pangkhwa Longtlai East Assembly Constituency Longtlai District le Pura Palak Assembly Constituency Siaha District te athanga heng model village ati hian district thunei tu tenen mason na tho ani don ani MNF Thalai Mizo National Youth Front MNYF chuan AMC in thlan campaign na sipui fe chwa chu tuk in khan an nei chan AMC in thlan na nei tura MNYF campaign na sipui fe chwa bulchan na aizol khatlako na neya MNYF president engineer Larino machuan AMC chu MNF sarkarin bulchana ma alak na awang loading ani ti soin
apai tu ngei chu a enkol se lian tu atan po a chaberin arin om ti asoya state sarkar tan thopui theilo tur tu ma an om lo ti soin ma se thopui nuam an omani ati a state le AMC party thumunin sarkar na asiam chuan in thurwal jok le chak jokin mason na po kalpui thei ani don ti soin chu wangin aizol khopui enkol tu atan AMC MNF sarkar na siam turin wat tina MNF candidate te lo vote ling cheu turin mi pui te chu asomani ZPM leader pulal do ma chuan tun hnaya ZPM chuan kaushan hi kan unit ani ti an omni asoin hetiang thu an soi fin fiana nei te chu phortura an phut thu asoi Aizol Municipal Corporation AMC in Thlanna nei tura ward number 19 na campaign hon na hun ni zana neya manpui na he thu hi soin ZPM leader pulal do ma chuan tun hnaya AMC an elpui bertur MNF ten na satakin an mani chu an beini asoin an hotu te mun sang sanga kalkwalin ZPM le keima mi malbe chu na bera an neya kan ngoi renga kan do zela tun hnaya ZPM chuan kaushan hi kan unit ani an ti in an kalna mun sang sanga an soile a kan vice president pusa pan asoifia nuwa po du tok mai lavin an la soi lui ngar ati a vo in thenga an ho tu pa berin asoile ta ka chuan hetiang thu hi khoya nge an soi ti zotin afin fiana kan soile ziakte an nei ani chuan ron phor turin ka phuta anei lawani chuan tun nuwa soi to lo turin ka cha du ani atibok pulal du ma chuan MNF campaign out la ber state rural light te thopui theitur AMC sarkar siam angai thu chu mipui bum tumna ani thu po soin AMC hi direct funding delhi tlanga changa budget an ron siam sakvek mania in jail bol liawani a heti laya ruling le ling lo hian omzia anei lo ati a AMC sum local hi sarkara aron thlenga sarkar chuan AMC kuta lo lan chon kha alo ti ve mai turani nirei tak kol din sak theina po an nei lova huntiam omsa vekani huntiam chunga AMC kuta ahlan lo chuan ni tin apung a oma atopa apung tenen vek apek le tho angai thin atibok MPCC Media Department chuan dan bo chia a sangha bom tu engineer H Lazuriana MLA le athurwal pui MNF fry tu te chu arang thei angbera anthil ti swal manshem na peturin Mizoram sarkar chu an shiatir ti an soi Voina thuchwa an siama MPCC Media Department chuan November ni somni pakhat sang ni somni a phaizau sangha hum hallai bom tu mani bial tu MLA engineer H Lazuriana le MNF party shwai tu telaka FIR thelu ani to chungin tun thlengin action lak alani lauti an soya December ni kwa sang ni somni khan Congress party chuan thuchwa siamin heng thil swal ti tu te hi dan manga shem nge an phu thu an lo tarlan to thu le December ni som pakhat sang ni somni khan Vanram chuangi chaltlang chuan Mamit police station a heng dan poisa lova bom manga sanghaman tu mi som pakhat te laka hian FIR thelu tin explosive act noya thu boy zialu ani ti an soya hetiang khopa shemna na taktuar tura charge ni si tun thlenga malak na le shemna engma ala om lo hi mipui tan chia thiam thei ani lo di soin heng mi te chunga hian arang thei angbera an thil ti swal man shemna peturin Mizoram sarkar shia tirin shemna lek ko thwai ani lo chuan MPCC chuan achul anga malak an tumti an soibok Nimina Mizoram sample and featuring COVID-19 shikai mi pakhat mu chwale ni in Mizoram COVID-19 shikai mi sangli zathum somsari pathum mu chwa anni to Nimina Mizoram COVID-19 shikai mu chwa hi rapid antigen test manga sample and fia za sari somni atangin ani a shikai mu chwa hi aizol zar kotmi ni in school lut tur ani awanga sample and fia ani na a shi akai ti mu chwa ani Nimin khan ZMC laboratory a sample zali somni pathum and fia ni in shikai mu chwa anom lava district shangshanga chunat laboratory a sample som kwa pakhat and fia ni in shikai mu chwa anom lo bokani vo in khan Mizoram shikai and kolmi pakhat chu enkol dam le ni in anmani enkol na huna changa chwati ran ni a heti hian vo in thleng khan Mizoram sample en fi atangin COVID-19 shikai mi sangli zathum somsari pathum mu chwani to in mi sangli zathum somthum pali te chu enkol dam an ni to a shikai mu chwa atanga za zela somkwa pakwa point pakhat bial te chu enkol dam ni to in tuna hian shikai enkol lai mi somthum an la oma shikai jinga nun na chan mi pakwa anum to bokani khati zong kha ser che wang khwa kan ti chwa thei chu ni e